pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansme kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arjuponita. Dongmoka hi chilong ihumakolat mechude. Matijong ni phaing koi arni kang sampor phai troxy raminating koi alom ihum cosmetic akolat mechude. Lapen bangso kolara hempu amelaki sumen dulta lapen birta krib don longa tengki karen overload the journey mere hing make cho jok kulata long pinang an ki jorason ki mi chulaplo lapen kadogo we pen kana hok laki lak pho an na hok ponu nilip chuk helapen harbamon rong pi report KARBI ANGLONG TV9 News. CPIML District Committee Secretary Bikram Singh Terang pen puthot APHRCB mate jam sansea phan puthot lamboy ki people. Lason se jam sanse ke japon APHRCB ke seng pon along ke CPIML pen ke inunata chitongun abangabe. Bonta CPIML atumta APHRCB ke parja balong nang chikroidun edlopu Rata Thengno along James Hanse Kaning Lake Kepachobai Tekte Kalam Lopusi CPIML District Committee Secretary Bikram Singh Terang Hinpen Perangkia Mai along Ningjipon. Totang Tianang Lipen Kaning Jipon alam Tele Arjupon Excellent. News Report KARBI ANGLONG TV9 News. Tangtang 17 Ani Manep Atumi Lo APHLC Akini ne ake bande alang tum ke seng po nama kela mga nili tum thang kudun thayawe lapen alang itum lapang so ke seng along nili tum apan lo nang pale pusipu mal pane lo pale pusipu sita nili tum alang tum ke seng along nili tum tuniki lapang so tunde angkong pen alang lili non akini APHLC ke seng amai ku pusipu Jameson ki James Hanse James Hanse itu alangi kado kawe nang tu ferang ke tu kadi pon along alangi ke thang pon amangke pini ASDC dado HSDC dado CPIML dado kubangke alangi kado kawe tu HSDC BJP Kongres alangi tuntun thai sita nil tum CPIML panke nil tum alangi tum labang so mai kipado pon alang tum labang so political party ne kopio party ne la so ke seng pon hala solong make nili tum dunike kasi alangi lason nili tum apana men ke en pon make labang ke alangi chok che la sini tum la pini nang tum labang so khera ke amai nang tum atheng no pensi alang phang pin remi lasi alangi ke wangila ngapor la puson nili tum party aphan la puson abang ke klem pon ke densi kenangi lasi alangi phang ni nang tum khoi pen phang ni pen se la choni ri lo nanglutum pan allogi nang palis tami nanglutum la bangsa PHLC la kimi ke form long mai nanglutum doni ke available doni ke lasi allo nang pali sita lasi nilitum doni ke donde kan si pini si pena ta dolo mohet ta dolo pusalang ke news long an ke patang ko lasi mohet ke dolo ko komasi si pena ka ci krong dolo nilitum kado kawe nilitum long members pen jenglong nilitum comrade kado kawe apan an nilitum chalu thailo nilitum muni inu ta dunde Pini Gifu district pata dunde ke, Bukayam district pata dunde, Hamran district pata dunde, Kajironga district pata dunde, Bukulia district pata dunde, Pulut di Konat pensi alang tum duplicate lone original alang tum bikin pon along. Tapusan nil tum asong kana karbok pon. Lasi alang itu bang APHLC 18 bitim ne city mana ko ane ke seni la pasai nang nil tum pudu thai. Sitame Bang party lo kaci cilo nili tungke lahai haki dununi. Lalu lah selang ni kebang ilang ko la puson ke klepon pidai pansin nili hendak juning ripon. Lihat jong si aku alang ni. Waktu itu si klepon sudah potong nili tung si kami yang dari kaprek klepon tu nangkok. Lalu lah sini nilihin. Kemana nih silama? Nih silama nang. Sok lama. KARBI ANGLONG District Congress Committee KADC atum pen Chipater Pipon CDC Office along memorandum ng Kipipon.
Son sini phaing ko erni KARBI ANGLONG District Congress Committee tumpen patur pipon sidi phua long dharna padupon bidesun rong pipen phirangke thengno lamthe pachini dunke laso dharna padupna ponang koklake kidam tangarni Guwahati rong sopie long advocate midul Islam amonit position dam boma khot police atum thengkheng dunpen apram dam nang kok laso apu taxi dharna paduna kok lapen anang litum smart meter lapen manipur along charvu sayalam aputhak stami padupon pusi phirangke thengno na pachini dun tang talang lipen kaning je ponalam thele arjupon sine ipupen riarson hanse report KARBI ANGLONG TV9 news Itum KARBI ANGLONG District Congress Committee hin pen nong thajon ajo itum dak district commissioner ari deng itum KARBI ANGLONG District Congress Committee hin pen isi memorandum pajirlo aso memorandum kala pehlo nang tuma thelong thaipo nilutum pini district committee hin pen isi dharna padudo aso dharna banglalo patumidik Guwahati lo isi incident dolo nilutum leader lo lapelang advocate Midul Islam alang di represent tambang board masih la police tum tiar gas bardun pina masalang di apranam jilo aso bosi itu ke protes pina hadak dharna dobom na to dobom la asi aso dharna kedo along aku patat smart meter pu thak tung pupon la pengke isi ke ala pene Manipur long so aku tu nalam tung pupon ala yo asi aso pu thak sini tum kadiman apelo tum midik aku tu nalong bang ili tum kopso chigi so gona ke dolong lok ma so puthak si mane judicial inquiry padona gi itu main demand lo apa so phi alang tum non bikang chom episode na soma bhani tum do tum phan si compensation pine bi tum ke demand dolo dem tekang lo asila so puta si pi tum kipikang heding ke ja simet pe keno theklong lo eta homlong seta ba karblong boita homke tum ke majok ta si pine arait domati di ho thang tholo nali peacefully ason demonstration time puna ba peacefully na person ke dam puna isi udhikar domati dim laso arait bang no tum BJP sarkar ba thaklo rasun to kalo asi nora karjulong ke tum dispolong se tum hala APCC present mata eras puta arjulong tare yo asal hai puthak chokchi itu manta udhikar to kopo itu mata kopima ke dima to pang long nai ji peacefully pang long nai ji itu ci chok ci thangthim mati di itu ke pu pene san pasak pompe mati dam vet claim vet so ji itu claim mati di klasa so phang na ke padam paklam long nai lai lai jo aso bosi itu ke jasme pet patu midiga khotana pensioning oilo silasun sok chedari polo asi aso bathak inquiry padana gi lasi komma ma ke chok ci hala phan hasti pine gi lapan hem sortum phan tangka pasa sapini pola itu DC Bank actually how pe itu memorandum DC Bank eli hang memorandum pi mage itu governor pasi pidami kata se address to governor lapen ke alang ni thuri si tum ki pilo la alang ni mage lapen pothai pi popula ase haba governors by action and committee di ase alang pothai pi popula Kidam tang barla por hujai pongarat atum lang ke thepen kisung ke phodet arat atuma phan CEM Dr. Tuliram Manghang lamchak ka chip pleng pon lamchak ki pipen ka chapa pleng hello rada monit atum aning kang sam nai ki laso long rada pharman karja pi lang hin VDC chairman Kiron Tokbi Jaipong Lens chairman Hemari Tiron lapen kisung ke phwara da chuma pen CEM Dr. Tuliram Manghang phan hero ki pipon Sonsila khakra ki thomlang hin constituency ke paru Jaipong hawara long ki dam tang barla para hot arwi ki thipik pena jo laso hot ki ong dunga rongal lang ingdum PHC a hema rit ki henu et anpinlo laso alam KARBI ANGLONG autonomous consider long CEM Dr. Tuliram Manghang arjulong si barla para hot ki sum ki phwa hematum along humri dam si lang chari dam pen halaso hot stame ting bani idona long ron ponsi puthot CEM Dr. Tuliram Manghang idona long kisung ki phwa tuma phan lak sira suri thong kep atangkat stame ki rapajer pon chi pusi laso hot CEM Dr. Tuliram Manghang kisung ki phwa ra tuma phan lamchak chipitikang lo laso teng pelang hin VDC chairman Kiron Tok bipen rada pharman chipadok PC bangso tangka ki palong chia phan saido unclaim pidam PC CEM Dr. Tuliram Manghang ning ki me pen mati jong ni phai trainer cap arni lak sira suri thong cap atangka achek
ron ponsi jaipong arada phan alam chak chipa pleng pon pamilu pusi jaipong lem zalong pherang kya mai ingisi VDC chairman kiron tokbi jaipong lem chairman hemari tiron lapen area sanghodo an lapen kadokowe ahem kilongbek ahem tuna tumpen ta CM Dr. Tuliramrong hangaphan arnam herjami hang PC suri kero pajurpon Puluni pen Arun Katha report KARBI ANGLONG TV9 News lo pyo da me dak bang lo na humri lo asonang ke humri ateng pen thekdam long lo a hok pet alang ni tu ma hem a ri tena na hok tegang lo ala so alang ke thia jok la si la so phi puthot ni ta me tong sekot ri tum KARBI long nong nam pa thang klong man teng ke do honorable CM Dr. Tuliram Hangsar alang li phan chuning ri pen tong sekot la bang so kisung pen pa jok poneng pusi alang li ta me ame thang puthot arni alang ni tong sekot alang ni chewang thot ute KARBI no tim ben rangsi ladak kisung ki photum han alam sobe da po relief fund dami alang li sang dali phuruyathe jangthu la pen ge ta pulin dami alang li tegang lo la pen khala so ahut alang ni kewang kewang hot ka humri tegang be ka hem alang li pukang lo je la bang so kisung ben ni na pa jok konvek ji la ben ke ni tum KARBI no autonomous council hin ben ni tum lag sira suri thong ke batang kan na pa jir pu ben alang ni alam chat kecepi tegang ateng pen atumi an ke alang di alam chat cepa pleng pen jai pongarat phan amhang pakra ponglo pusi ni tum jai pongarat hoi pen la si alang ni phan suri ni tum akelo pa jir pon kan tum asi Rong teke LP score long government pen MSDP score hem contractor borsing rong hang ki kim patang pon pide Lakhain ko atrok duwar baguri constituency ke palu rong teke borsing rong hanga rong along sarkar pen loka charli hem akerap pipono bonta rong teke LP score long government pen surini rakre trok pen kacharli hem ki kim kirang aphana sai deng pono sistemi contractor borsing rong hanga bang kopi ko sontong kamathaloni ahem kikim ke rangabang non puanta patang tisi biko lasi borsing rong hang lake KAEC kachari CEM Dr. Tuliram rong hang lapen duwar bago MEC mate KAEC education EM Richard Tokbiapan EC nongnu ki joson ke paman athe borsing rong hang kamatha bang nonanta asai kachapatang jia phan matha pon pisi kikim patang te bihamason fi hekponno athe kiram tang suri ni rengko rasianing conference government pen school building kini ta pipon stame lata bursting rong hang le thosi contractor la soi hem stame ki claim patang pipe in hap anta patang te la painting bansi kasilam non vak lablo la penak long floor stame ki pang ar onga pot vak lablo la si non rong tk LP school SMC president la pen kadoko be pen chuniwi bursting rong hang kya batay la puson inglong arada phan lang plot pen ka oinaya kam klem piklo lasi non school hem stame ki make hinota inglong apot vitar le babanga vepu kamatha pena joksi hem ki kimta patang te pin lasi borsing rong hang laki inut rong asar sitame akimea kam ki klem thekponong lipin nang si KAEC kacharia bang pusi em Dr. Tuliram hang aphan churing wilu borsing rong hang aphan kopi akang saisi ki PG malapen laki aporsi nang khanpo athe surini ra pre phone kan lapen surini ra inquiry scheme amukhanta patang ti si biko pusi hada ke dwara tumpen khanpo lapen patang ponang ji pusi chuning report lukhimi juri pen mongor singh pro report KARBI ANGLONG TV9 News Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi